uri umukinnyi wa filimi? Yego ko. Oya nkora nk'ibya y'amana. Izi ni rinete? Oya ni amatwi y'inkoko. Aisha, iyi ni telefone ufashe mu ntoki? Oya nibuye. Iri ni isakoshi se? Oya ni ingofero. Uri umukinnyi wa filimi? Yego ko. Oya nkora nk'ibya y'amana. Iyi ni ikanzu wambaye se? Oya ni ibipapuro. Ni ibipapuro? Uri Umurundikazi? Oya ndi Ethiopian. Turi muri televiziyo se barimo kudufotora? Oya bariko baratwoza. Wowe se? Bari kudufura se? Ego. Yo, Bogar, behind me kumwe na Aisha. Pelly. What's up? Neza bite se? Fresh. Aha tugiye gukora kano kantu ka mbere. Aho uri umunyarwanda kazi. Yego? Yego. Aho uri Umurundikazi. Mbwira ibintu bibiri abanyarwanda kazi mwiyizeyeho kurusha abarundi kazi. Shako tumeze kimwira. Tumeze kimwe ariko abarundi ni beza. Twese turi beza. Bambona twese tugereranye. Twese turi beza. Nose ngira pero urabona tutari beza twese. Duitandukanye hagati ya Aisha na Pelly. Undi ari mugufi. Ariko hari abarundi hari abanyarwanda barebare n'abarundi bagufi. Pelly we tubwire. Sha natandukanye mbona hari hagati ya Jenna Aisha. Aisha nta nari hari. Kuba ari mugufi ndi muremure. Nawe nuko ni nkuko ubu ntagiye kuba mugufi yangabe muremure. Ni nkuko muremure. Nibisanzwe natandukanye mbona hari. None se abavuga ati uri umurundi kazi iyo arimo kugutera imitombo wumva biryoshye kuruta umunyarwanda kazi. Navyo nzi kweri. Yego. Wagiye. Aisha wakundana n'abantu wenda hari umugabo ugira? We nta mugabo ugira. Wari ugira? Wapisha. Siri muri mu ruganda rwa sinema filimi wakunda mugenzi wawe w'umustar wa mu ruganda rwa sinema w'umustar wa yaba kina filimi yaba ari umunyamakuru yaba ari umuhanzi mwakundana mukabana? Yego twabana cyane. Mwese muri famous? Yego. Wowe cyane ahubwo nivyo uzadufasha. Yego. Ko abakuzi nawe umuzi. None ngiye kuzajya mvuga ibintu mu mbwe biri dead flag cyane cyo bitwaye. Yego. Nzajya nyine mpinduranya. Umuhungu ufite mu kanwa mutwe. Red flag. Umuhungu ufite inzara ngufi. Babo. Wapi kabisa. Pelly umuhungu ureshya nkanjye. Bo. Ngorane. Umuhungu usutse. Nta kibazo. Umuhungu utera pocket. Oya. Mwe ngiya pifra. Oya. Umuhungu se ibintu byamubayeho bimeze nk'ibya y'amana. Nibara bro. Biriya nibara. Let's go. Mugiye kunkorera kano ga challenge. Sinzi. TikTok yanjye narakoze akunda bakopezaho gato. Ngiye kuzajya mbabaza ibintu mu nkorere prime lodge mu mibikuta. Muri tayari? Ibikuta? Yeah, like nyine mu yego wafashe Pelly ni rinete? Oya ni amatwi y'inkoko. Aisha, iyi ni telefone ufashe mu ntoki? Oya nibuye. Iri ni isakoshi se? Oya ni ingofero. Uri umukinnyi wa filimi? Yego ko. Oya nkora nk'ibya y'amana. Iyi ni ikanzu wambaye se? Oya ni ibipapuro. Ni ibipapuro? Uri Umurundikazi? Oya ndi Ethiopian. Turi muri televiziyo se barimo kudufotora? Oya bariko baratwoza. Wowe se? Bari kudufura se? Mbese Aisha nijya ari umuntu aheruka kuvuga ko useka neza? Ntabwo mbiheruka ariko Ego. Useka neza ubwo nibwo ugihari ubwo? Sha nta nk'icyumweru kirashize ariko. Ndavuze ngo useka neza. Murakoze cyane. Pelly ugiye kumara umunota ucecetse usindire bimwe mu bihembo biturutse muri tagire. Ugiye kumara umunota ucecetse. Ubukwe bwa Mika bubonye gute? Nawe uramara umunota ucecetse. Uri tayari? You are smart. Yeah. So uzavuga ati yo nahuye na famous abantu bari famous. Watsinze. Abantu bari duhe nyine muri wacu. Ikibazo mundusha amafaranga ako tuzabahemba.
tagira se mbabwira ibyo dukora basi reka nkubwire muzabitubwire mubituzaniye nzabikora kabisa ariko tuza mvuga ati munkundisha abantu kabisa abantu bavuye kwa Aisha abantu bavuye kwa Pelly bakunde yowe boga nitwa yowe boga TikTok Instagram muri iyi minsi ndimo no gushaka uburyo nza YouTube ariko reka mbanze mfate hamwe ariko mumya ko nimbakenera muzankundisha abantu bataha cyane rwose turahari ku bwawe thanks Aisha urakoze nawe thanks Pelly bagenzi banje umva mukunde ninde yowe boga mumukunde cyane